ya kimi mbona thina abazali sifikelwe isikhathi sokuthi abantwana bakhula ezindleni ngesikhathi njalo laba abathengisa izidakamizwa sebesibone njengemarket engathi njengemarket labo elokubisa izinto zabezidakayo. So kwenzakala njalo asikwanisi kumbe asikwanisanga ukuthi sibambe abantu abethu bengazami la esingathi ukutesta lokhana uku-experimenta kumbe ukuhlangana lawa ma-drugs. Uhlupho lama-drugs kumbe lwezidakamizwa ukuthi ungavele uzame umzimba ulakho ukwamukela into edakayo njengeyinye yento efuthi ibe khona emzimbeni. So abantwana sesibathola besiyafika ama-15 years besiyafika ama-17 years bevele sebengabantu abezidakamizwa. So ke nxa sebenjeyana uthola umuntu esesize emapholiseni. Amapholisa ngomthetho kufuze ukuthi abophe umuntu, but umuntu usezabisa umntwana ukuthi azebotshwa kathesi ngoba yena ehlulekile ukumgcina kuhle ngekhaya. So thina besixwayisa uzulu ukuthi akasikhangelisiseni abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu kungabe kusemathawuni kungabe kusemakhaya khona eZimbabwe sebehlangana lotshwala sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesikhiwa sithi drug resistance education ukwenzela ukuthi maye behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuki bebevele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono. Sesivele sesibhizi ngokuzama ukuthi sikhulisele uzulu ngabantwana ngokuthi thina kuthiwe umunye wabekethisile ngekhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi lapho usebuya kuphela ngokuthi usehlangane lo mntwana oselama drugs kathesi usefuna ukuthi ngaka uyahle kuphele khonapho. Unanzelela ukuthi phela lwana osedaka kwakhe kumbamba ingqondo kwambamba umzimba sokuzathatha isikhathi sokufuna labana abelaphisayo esingathi i-rehabilitation ngesilungu. So ke nxa kungasenza ngaleyo ndlela kusala kuyinkinga sisithi uzulu kavuka asinika amaphapha la ukuthi kume kanjani.